banza wumve aka kantu ubundi mbone nze dutangire. Mama yangu, game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Game ishaisha hii. Maana soka huu mnala ulioingia. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari umutwe witwa M23 wiyise AFC cyangwa se Alliance Fleuve du Congo. Uyu mutwe ni umutwe w'impinduramatwara zidasanzwe muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 wadutse ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2012 ubwo uyu mutwe wajyaga mu mashyamba ya Kongo ugafata intwaro ukavuga yuko hari amwe mu masezerano wagiranye na leta ya Kongo atarasizwe mu myanzuro cyangwa se ataravuzweho rumwe ngo abe yahabwa agaciro, bityo M23 ibashe kubaho mu bwisanzure bwa kiriya gihugu. Izi mpinduramatwara rero z'uyu mutwe nizo tugiye kurebera hamwe, turebe ngo ese mu ngingo ya mbere muri izi mpinduramatwara z'uyu mutwe wa M23 aho uyu mutwe wa M23 usaba kubahiriza amasezerano yagiranye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ngingo ya kabiri turarebera hamwe icyatumye uyu mutwe wa M23 ufata imbunda cyangwa se intwaro maze ukajya mu mashyamba aho wisuganyirije kugira ngo babashe gutangira kugaba ibitero bya mbere ndetse n'ibya kabiri. Ku ngingo ya gatatu kandi noneho tugiye kurebera hamwe nanone uburyo uyu mutwe waje gufata imbunda ugatangira kurwana n'ingabo za leta ndetse n'iyindi mitwe yisize hamwe n'izi ngabo za leta kugira ngo ibashe kuba yatangira gufata ibice bimwe na bimwe by'iki gihugu kandi ihite inatangira kubigenzura. Ingingo ya kane ari nayo turasorezaho kandi turarebera hamwe ingaruka uriya mutwe wa M23 uri guteza imbere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku bihugu bikikije iki gihugu cya Kongo. Wowe rero tugiye kubana muri iki kiganiro ndetse muri aya makuru asa nkaho ari ubusesenguzi, nguhaye ikaze ndetse nguhaye na karibu kuri wowe ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere. Kanda subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu bigenda bikurikira ndetse ufungure n'akazogera kugira ngo nitujya dushyiraho ikiganiro gishyashya ujye ugihita ukibonera ku gihe. Dutangiye twihuse. AFC Alliance Fleuve du Congo ariyo M23 mu mpinduramatwara zidasanzwe uyu mutwe w'inyeshyamba wihaye harimo gusaba kubahiriza amasezerano leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiranye n'uyu mutwe. Ese ayo masezerano uyu mutwe w'inyeshyamba wagiranye na leta ya Repubulika ya Kongo yaje ryari, byatangiye gute? Ese ayo masezerano ni ayahe? Amasezerano M23 ivuga yagiranye na leta ya Kinshasa ni amasezerano atajya avugwa cyangwa se bigirwa ubwiru, bavuga ko ari amasezerano abenshi mwumva amakuru y'uyu mutwe ibinyamakuru bigenda bikomeza kugaruka ku nkuru ya M23 byose bivuga ko ari amasezerano M23 yagiranye na RDC cyangwa se na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ayo masezerano akaba harimo ibyo leta ya Kongo yagombaga bamwe muri aba barwanyi cyangwa se abakuru b'uyu mutwe wa M23 atarasizwe mu bikorwa, akaba ari nayo M23 irwana ivuga ko ayo masezerano agomba kubahirizwa cyangwa se leta igafata umwanzuro igasubira mu biganiro na M23 kugira ngo ibashe kuba yahagarika imirwano ndetse irekeraho no gukomeza kwigarurira uduce
tw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu M23 imaze kwigarurira intara ya Kivu y'Amajyaruguru, intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye biherereye muri izo ntara, aho Kivu y'Amajyaruguru yigaruriye umujyi mukuru cyangwa se umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ari wo Goma. Aha Goma haherereye n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse n'ibindi bikorwa remezo birimo nk'inzira y'ikivu ihuza Kivu y'Amajyepfo. M23 kandi imaze gufata Kivu y'Amajyaruguru nk'aho yari yabanjirije mu bice bikikije umujyi wa Goma, n'ubundi yakomeje isatira umujyi wa Bukavu, naho ibasha kwigarura bimwe mu bice bigize cyangwa se bikikije umujyi wa Bukavu, binarangira M23 n'ubundi yigaruriye umujyi wa Bukavu. Kuri iyi ngingo ya mbere rero, M23 ubu tuvugana imaze kwigarurira bimwe mu bice cyangwa se intara za Kivu zombi, aho nibura ku kigero cya 75% yamaze kwigarurira izi ntara zombi. Ndetse aha mu mpinduramatwara zidasanzwe ari nazo turi kuganiraho, uyu mutwe aho ufashe hose uhita ushyiraho abayobozi, ndetse igakurikizaho no gutangira gusukura uyu mujyi. Biba bivuze yuko nyine ari ahantu hayo bwite kandi ari nayo ihagenzura byuzuye, aho iba yahafashe ikahirukana abakozi ba leta isanzweho, hanyuma yo ikazana abayo bakozi bashyashya, aho ifatanya n'abaturage gusukura umujyi ndetse no kuwurinda, aho M23 ikomeza inavuga yuko igamije gufata cyangwa se kubohora abaturage ba Kongo bose bakaba mu mahoro, ndetse bakareka gukomeza kuyoborwa n'igitugu cyangwa se n'abayobozi batabitayeho. Ku ngingo ya kabiri rero, impamvu yo gufata imbunda no kurwana kwa M23, aha ho dusangamo ko nanone M23 ari umutwe wiyemeje kurwanirira abanyagihugu bo mu gace k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ikaniyemeza kubarinda cyane cyane abo mu bwoko bw'Abanyamulenge ndetse n'Abatutsi muri rusange, ndetse by'umwihariko abaturage bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo badafashwe neza, aho Leta ya Kongo ivuga ko ari Abanyarwanda bagiye kuyihungabanyiriza umutekano, aho ivuga ko itazabyihanganira ahubwo bazasubira iwabo mu Rwanda, cyangwa se bikarangira iyi leta iteye igihugu cy'u Rwanda ikakiyomekaho, u Rwanda ntirwongere kubaho ukundi. Hanyuma kandi ikijyanye no kubohoza Abanyekongo, M23 nyine n'ubundi nk'uko yabitangiye imaze kubohoza intara ya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru byose icyarimwe, aho ikomeje kubohoza ibi bice. Zimwe mu mpinduramatwara rero ari nazo ziba zikomeye cyane nyine nk'uko twabigarutseho gatoya haruguru, n'ubundi iyi M23 ibice ifashe ihita itangira kubikoramo isuku, ndetse isuku yamara kunoga neza igahita ishyiraho abayobozi. Abo bayobozi akaba barimo ishyiraho guverineri nk'uko byabaye muri Kivu y'Amajyaruguru, aho yasizeho guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'umwungirije, bagatangira kuyobora iyi ntara, dore ko bashyiraho aba bayobozi b'ibi bice baba bafashe, aho bamara kubashyiraho bikarangira leta ibirebereye, kandi leta ikagumya ikavuga yuko ibyo M23 ikora atari byo. Ati si M23 ntibaho, ahubwo ni Abanyarwanda batwinjiriye, ni Abanyarwanda cyangwa se ni u Rwanda rwinjiriye igihugu cyacu, bati rurashaka kukibohoza bimwe mu bice cyangwa se gukataho igice rukakiyomekaho. Aha M23 rero ishyiraho aba bayobozi, n'ubundi hasanzwe hariho abayobozi b'izi ntara, bivuze ngo mu mpinduramatwara nyine ni ugushyiraho ubuyobozi bushya
nk'uko biri mu mugambi wayo ko izakomeza ikagera mu mujyi wa Kinshasa igakuraho ubuyobozi bukuru cyangwa se ubutegetsi bukuru, hanyuma M23 nyine ikaba ibohoje abanyagihugu bose muri rusange ndetse igatangira no kuyobora. Mu mpinduramatwara rero n'ubundi nk'uko biba bisanzwe bimenyerewe, umutwe witwaje intwaro cyangwa se inyeshyamba iyo ziteye igihugu zikabasha kurwana zigatsinda, ni ukuvuga ngo n'ubundi mu nyungu za wa mutwe wateye igihugu n'ubundi biba bivuze ko ari wo cyangwa se ari wo ugiye gufata ubutegetsi, kuko icyo gihe nk'uko byagiye bigaragara mu bindi bihugu n'ubundi byagiye bigaragaramo za kudeta cyangwa se kwatakwa n'inyeshyamba cyangwa se kwatakwa n'abatavuga rumwe na leta. Umutwe witwaje intwaro iyo utsinze urugamba birangira ari wo uyoboye ndetse ni wo uhitamwo abajya ku buyobozi. Iyo hageze igihe cy'amatora n'ubundi birangira wa mutwe ari wo utanze bamwe mu bakandida bazahagararira cyangwa se bazajya kwiyamamaza mu baturage maze bagatorwa. Aha rero bivuze yuko mu mpinduramatwara zeruye n'ubundi M23 ifite mu gufata ubuyobozi busanzwe buriho ikabukuraho ndetse igashyiraho ubuyobozi bushya, cyane yuko ubuyobozi busanzwe buriho baba bashinjanya yuko ubwo buyobozi buyoboza igitugu abaturage butumva rubanda, hari ibyo rwimye rubanda. Aha ngaha rero uyu mutwe wa M23 nawo ni zimwe mu mpinduramatwara nyine bazanye muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo urugendo rukiri rurerure, harimo kubanza gufata ibice bafashe bakizera umutekano wabyo, hanyuma bakajya babona gukomereza mu mujyi wa Kinshasa cyangwa se mu rugendo rusigaye. Aha hakaba hibazwa rero niba ibi ngibi uyu mutwe uzabigeraho cyangwa se bizarangira utewe, kuko n'ubundi bimwe mu biri kugaragara muri izi mpinduramatwara za M23 harimo ukwishyira hamwe kw'ibihugu, uko bigenda byishyira hamwe ndetse bifasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu mutwe. Nyine bikomeje kwibazwa cyangwa se bigenda bikomezwa byibazwa na bamwe mu basesenguzi mu bya politiki ndetse n'abakurikiranira hafi ubutegetsi bw'akarere u Rwanda ruherereyemo ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagenda bakomeza bibaza niba koko M23 mu mbaraga zayo zidasanzwe iri kugenda igaragaza, niba koko no gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa izabishobora. Ku ngingo ya gatatu n'ubundi ari nayo turiho dukomeza tureba uburyo ki M23 igenda ifata ibice bimwe na bimwe by'igihugu. Ni ukuvuga ngo kuri ubu mu bice imaze kwigarurira hari igice giherereye kiriho imipaka y'u Rwanda. Iyo mipaka akaba ari imipaka iri mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru. Aha ngaha ni agace gahana urubibi n'akarere ka Rubavu, ndetse mo hagati ku rundi ruhande harimo igice kirimo ikiyaga cya Kivu. Nanone iyo ukomeje ukagera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'ubundi naho ni ku ruhande rw'u Rwanda, naho hari umupaka wa Rusizi, akaba ari imipaka nyine ihuza iki gice nyine cy'ibi bihugu byombi. Muri izo mpinduramatwara rero kandi M23 iba ifite harimo gukumira ndetse no kwirukana abagizi ba nabi mu bice yafashe, cyane cyane birimo nk'imijyi n'amwe mu mashyamba babasha kugenzura, aho baba bahanganye n'umutwe wa FDLR, umutwe ufite imigambi yo kuzatera u Rwanda. Aha rero bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe wa FDLR M23 harimo abo imaze gufata ndetse no kubashyikiriza igihugu cy'u Rwanda. Aha rero M23 ikaba ibikora nyine inashinjwa ko atari M23 nyirizina ahubwo ari umutwe ufashwa n'u Rwanda, n'ubundi nk'uko
bikomeza bigenda bigarukwaho n'amahanga ndetse bikaba bimaze no gufata indi ntera ari nabyo tugiye kurebera hamwe mu ngingo ya kane. Iyi ngingo ya kane niyo rero ivuga ngo ese ingaruka biri kugira kuri ibi bihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni izihe? Ese ibi ingaruka mpuzamahanga zo ni izihe? Aha ngaha izi nizo tugiye kurebera hamwe ari nazo zikomeye cyane. Ingaruka biri kugira ku bihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turahera hano nko ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda ni ukuvuga ngo ni igihugu kirimo kirashinjwa byinshi, ni igihugu kirimo kirasabirwa ibihano n'imiryango mpuzamahanga ndetse bifatanyije n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ko rwayiteye. Ni ukuvuga ngo arimo gufatirwa bimwe mu bihano, ibihano bimaze gufatwa harimo nk'ibihugu byamaze kudekarara cyangwa se gushyiraho ibihano byafatiwe u Rwanda, harimo nk'igihugu igihugu cya mbere cyatangaje ibihano cyari igihugu cy'Ububiligi. Igihugu cy'Ububiligi gifata ibihano cyangwa se u Rwanda nirwo rwafashe iya mbere ruhagarika imikoranire y'ibikorwa by'iterambere mu Rwanda ku ruhande rw'Ububiligi. Ako kanya Ububiligi nabwo bwahise busubiza buvuga ko rwose narwo rwikuye muri ayo masezerano y'ubufatanye. Igihugu kindi cyafashe ibihano nanone ku Rwanda harimwo nk'igihugu cy'Ubwongereza. Igihugu cy'Ubwongereza nacyo cyafatiye igihugu cy'u Rwanda ibihano nk'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ikomeza igenda ibisaba, ivuga yuko igihugu cy'u Rwanda cyafatirwa bimwe mu bihano ndetse kikihanangirizwa gukura ingabo zacyo muri Kongo nk'uko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe mu bayobozi bayo bakomeza babishinja u Rwanda, nubwo u Rwanda rubihakana, nk'aho Perezida Paul Kagame yabajijwe niba koko ingabo z'igihugu cye zaba ziri muri Kongo, akabihakana akavuga ko atabizi niba zaba ziriyo cyangwa zaba zitariyo. Aha ibindi bihugu n'ubundi bikomeje gukataza, nk'Ubudage nabwo bumaze gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano ndetse igihugu cya Canada nacyo cyamaze gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Zimwe mu ngaruka rero harimo nk'ingaruka y'uko u Rwanda narwo rwahise rutangira gushora cyangwa se gutanga ibirego cyangwa se kwishyuza leta y'Ubwongereza amafaranga ahwanye na miliyoni 50 z'amapawundi. Izo miliyoni 50 z'amapawundi akaba ari amafaranga yari agenewe ibikorwa byo kwimura cyangwa se kohereza abimukira mu Rwanda binjiraga mu gihugu cy'Ubwongereza mu buryo butemewe n'amategeko. Aya akaba ari amasezerano yari yarasinywe n'Ubwongereza, aho hari kuba ibyiciro byo kohereza zimwe mu mpunzi, hanyuma izo mpunzi zikoherezwa mu Rwanda, ariko nyuma bikaza kurangira aya masezerano atubahirijwe nyuma y'uko hari habaye impinduramatwara se cyangwa hari hahindutse guverinoma, hagiyeho guverinoma nshyashya muri kiriya gihugu cy'Ubwongereza. Izo rero akaba ari ku ruhande rw'u Rwanda, akaba ari zimwe mu ngaruka nyine biri kugira ku Rwanda. Ndetse si u Rwanda gusa biri kugiraho ingaruka, cyane cyane ko na bimwe mu bihugu n'ubundi byegeranye na Kongo nka Uganda cyangwa se Uburundi. Nko ku ruhande rw'Uburundi bwo nabwo bwabonye yuko iki kibazo kitazabera muri Kongo gusa. Uburundi bwohereza ingabo muri Kongo gufasha leta ya Kongo kurwanya M23, aho Abarundi bakumiraga yuko ubwo M23 yaba ifashe n'ubundi Kivu y'Amajyepfo itasatira igihugu cyabo cy'u Burundi, cyane yuko murebye nko ku kavideo twabanjemwo
murabona yuko twagiye tubona ibintu bitunguranye cyangwa se amwe mu magambo atunguranye yagiye avugwa na bamwe mu bayobozi b'ibihugu bikikije Kongo, cyane cyane ku mwihariko w'u Burundi. Nka perezida w'u Burundi hari amagambo yagiye atungurana avuga ko uzamubyoga nawe azamubyoga, avuga ko uzamutera nawe azamutera. Aho yavugaga ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi ngo rukaba rwakuraho ubutegetsi bwe rugashyiraho ubundi. Aho rero nawe yagiye atungurana nyine. Ibyo byose ni bimwe mu mbarutso nyine z'impinduramatwara ya M23 ishaka gukuraho ubutegetsi bwa Kongo igashyiraho ubutegetsi bushya. N'ubundi ibijyanye n'ingaruka kuri ibi bihugu byombi, cyane cyane nk'igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba harimo igihombo gikomeye cyane, dore yuko ubwo abasirikare baba bari kuri ruriya rugamba bamwe baba barwana, kandi u Burundi iyo bwohereje ingabo hariya gufasha umutwe wa FDLR aba ari amakimbirane yiyongereye kwasanzwe ariho, nko kujya gufatanya na FDLR n'ubundi bisanzwe bizwi ko irwanana cyangwa se ifatanya na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa yuko bashaka kwambura M23 ibice yafashe, ndetse hakaba hari n'amwe mu makuru avuga ko ubutegetsi bwa Kongo bwatangaje ko igihe bazaba bamaze kwambura umwanzi ibice yafashe bazakomeza bakanamukurikira aho yaturutse. Aho baba bashaka kuvuga u Rwanda. Bivuze ngo rero kwinjira n'ubundi mu ntambara k'u Burundi cyangwa se gufatanya na Kongo mu ntambara, n'ubundi ni amakimbirane aba avutse hagati y'u Burundi n'u Rwanda, cyane cyane yuko n'ubundi umubano w'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda utari usanzwe wifashe neza muri kano gace, cyane uhereye nk'aho u Burundi bwafunze imwe mu mipaka ihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, ariko imipaka ikaba yarafunzwe ku ruhande rw'u Burundi, aho rwatangaje ko ari impamvu za politiki. Dukomeje rero nanone n'izindi ngaruka nko ku gihugu cy'Ubugande, murabizi ko cyangwa se mwarabyumvise cyangwa ni ubwa mbere mubyumvise, Ubugande nabwo bwamaze kugira zimwe mu ngabo bwohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira bimwe mu bice cyangwa se bamwe mu baturage abasirikare b'Ubugande bajya gufasha kurindira umutekano. Bo ntabwo baje ku ruhande cyangwa se ngo bavuge uruhande bazaba bari kurwanaho, bo bagiye ku buryo bwo kwirukana imitwe yitwaje intwaro n'ubundi ihungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone bitagiye kure mu ruhande rw'uburyo bw'intambara ikomeza gututumba mu buryo bw'amagambo, n'ubundi Abagande bamaze kuvuga ko bo uzatera u Rwanda nabo aribo bazaba bahamagaye bazahagarara ku ruhande rw'u Rwanda. Mu zindi ngaruka rero n'ubundi harimwo nko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zakohereza abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo by'umwihariko bivuze ko ari mu gace k'uburasirazuba bw'iki gihugu, bikanaba bivugwa yuko iki gihugu ngo gishobora no kuhashyira ibirindiro. Aha ngaha akaba ari zimwe mu mpungenge zigarukwaho n'Abanyekongo, bavuga yuko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ashobora kuba yaragurishije igihugu, ari naho bivugwa yuko nyine uyu muperezida kwanga kuganira na M23 ari mu rwego rwo kugira ngo abe yagurisha igihugu n'abanyamahanga, aho n'ubundi nk'ibisanzwe yakunze kugenda akoresha abacanshuro cyangwa se bamwe mu bantu barwana bagamije inyungu zabo, aho baza bakarwanira igihugu nyine cyawe, ariko bo bagamije kurwana urugamba batapfira ku rugamba, ahubwo bo bagamije kurokoka kugira ngo babe babasha kubona amafaranga bayacyure mu ngo zabo.
Rero duhiniye iki kiganiro cy'uno munsi aha ngaha, tubashimire wowe wabanye natwe muri iki kiganiro, tugushishikarize gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Gira amahoro y'Imana kandi ukomeze ubeho nk'uko n'abandi bakomeje kubaho, ibyiza nawe bijye bikugeraho ku gihe.